Panibago na ng vlog? Yo! What's up mga kagahi? Ayun, yes! Ngayon, anong gagawin natin? Mag-a-unboxing kami ng paper bag. paper bag. Oh, paper bag unbox. Now, so meron tayong bagong equipment for Vlog. vlogging. Oh, first! Kay Ano to ba? monopod. Monopod ng GoPro. One pad. Ayun. One pad. Guys, unang update guys kay stick pad. Salamat sa sponsor. Sadi. Maraming salamat. Hey! Tada! Ayun, latest ba yung Yeah! Pero thank you sa sponsor ha. Oh, chiting! Sana all naabot ang sana all. So, meron siyang 20 megapixels and then 5K resolution, 5K, 180p, ay, abot, saan yun? Oh, abot siya ng 33 feet underwater or like 10 meters. And then voice control, may slow-mo na 8 times. Data overlays. Ano mo ba? Parang talatong dalawa guys. Ay, nasolda. Time wrap. Oh, pwede din mag-live stream. Connect sa phone siguro. Tapos may super photo HD. Meron ding RAW, webcam mode. Tapos touch screen. Ayun. Guys, Wow. i-unbox na namin. Ah. Tingnan namin kung ano, kasi ngayon Wait, na kami ang nandito sa loob, ito, nakita dito, yung GoPro, yung battery, tapos parang yung lock para dito, Nilagyan natin yung and then charger, at yung mismong bag niya. So, tara, ano pa hinihintay natin? Hindi bubuksan. Dito, Giono. Meron na, palagi na kami mag-vlog. Kasi meron na kaming bagong equipment. Hindi, mas gaganda na yung vlog. Huwag yung sabihin palagi. Kasi pagka hindi palagi, Cellphone na yung gamit, kung ano lang, gamit namin. gaganda yung video natin. Ayun! Oh, ito guys, oh, yung bag niya sobrang tigas. Bulletproof. ulit lang. Carbon, gunit. Carbon daw di. Baby. O ikaw sa gunit, pero kay gunit ang GoPro. Sige. Bag na bag. Oh, ikaw. Okay, buksan na natin. Dali. GoPro. 2, 3. 1, 2, 3, siren! Wow! GoPro. Ah, this is screen, no? Okay, first, box. Bataga. Okay, first, merong mga manual. Oh, paano i-set up. Okay, next is merong charger ng GoPro. Ah, para sa cellphone ni Papa ng charger. Tapos, ewan ko ano ba to? Hindi ko alam guys, wala kami alam sa GoPro guys. Amo na ubos nga sa kuan. Ano? Mo na ubos sa GoPro. Oo, sa ilalim ng GoPro. Wow, puro mag-ice cubes. Imong, kuyot nag-imong gusto niya. Ayan, meron ding screw. Ewan ko paano yan mamaya. Let's see. Tapos, ang battery. Ano yung battery? Perting gamaya yan, mahal. Very And then, expensive. ito din, yung sa ilalim din siguro to. Yan. And then, ang GoPro. Ano yung cover? Grabe yun, daming plastic. Ano tempered glass? Mabasa.
na. Oo. Palit na lang daan. Dutot kami na eh. Okay. Sa presyo guys, grabe, kunting, sobrang liit pala. Sige, ito. Subang liit ang presyo, napakamahal. Thank you sa sponsor. Thank you. Thank you sa nag-sponsor. Siya na tintong naman siya. Oh. Tapos, and then ang SD card din. Oh, 64 Pada GB plain sa lang. ni, pada plain. Okay. Idon na. Ma! Wah! Mutot ulo eh! Ulo eh! Ulo oy! Sali na. Ano? Guys, paano ba to? Comment down below. Tara day, awa day. Tara, may una to. One, two. Okay. And then, ipasok ang Battery. battery. Yun, set up. Sobrang liit yung battery oh. Sobrang mahal. Na. Putag SD card ma. And SD then, card. okay. Napagaling mahal. Oh, ipasok. 1,000. Ito. Shout out dyan sa Photoline. Photoline, SM Cebu. SM City, Cebu. Ayun, doon namin binili. Yung mga sales boy dyan sa Photoline, SM City, Cebu. Hello! Hello! Shout out dyan sa inyo. Shout out, bagong kagahi. Ayun. Thank you sa pag-subscribe. So guys, maganda na yung vlog namin. Malinaw. Hindi na parang blurred. Wala ba na ikaw? Wala ba na Ito pa daw. Cellphone eh. Ano sa kami dito ba? Wala mo na, selfie stick na sa inyo. Okay, turn on. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 9, 8, 9, 10. 10. Oh! Putin na ko to. Nay, managot kay. Wow! Nagtinaw mo, Girl, uy. na siya kay Kuan man kanang Hangi. sani? Tagunan pag naman may plastic. Wow! Sa isip ng pagkato. Nindot na kinay kuan po diri sa kuan vlog niyo bay na makita sa dinyo dira. Touchscreen siya guys, touchscreen oh. Makikita niya rin yung front, may front siya na screen. Okay. Agree. Oh. Touchscreen ha? Ay go guys, gwapo na kay ko guys. Gwapo ko pogi ni Pwede layo kayo. So, this Rating. oh, 1, 2, Rating. ting. Ano gyud? Oh, pila na. Pila percent? Pila na. Yung Dugo ibalik ka pagkabata dong. Video. Ano kung ibalik pagka tiguwa? Uy! Hi guys, so we're back dito guys. Tinawa, uy! Hala. Ato bagi, ito bang Oo. Oh, look. Makita mo ka no? Uy, ang ultra wide natin. Ari gamay man ako. Hi guys. Hi guys! May GoPro na tayo guys. Edit ko. Bam like a mamba. Yes. Oh, klaro kayo. Masag doon na kayo. Hi guys, klaro ka dyan ni si Jack Les. Sobra Guys, pa. ito na yung namin, pangandoy. Interesado. Thank you pala sa nag-sponsor. Sponsor. Okay? Thank you so much. God Thank bless you. you. God bless you. Sponsor. Wow. Secret daw. Thank you. Good night. Bye-bye. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe.